punya kawasan Masin. Ibu Hajat, suwun Ibu Hajat. Terima kasih. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahya sinare terang. Dasar nasib sun lagi kabaran, didemeni ning juragan. Ojo namanya sure nyong plorot. Matur nuwun. Matur nuwun. Rasa seneng sun. Oh yes. Oleh demenan macam sampean. Uangnya pora sampai aja melu-melu nglebokke lah. Ngopai se wakan bandeng seempang arep geger syukur wae. Mir. Yo. Yo ngomong. Terima kasih. Yakin kan ngentokno keroson Mas. Ayo apa yo. Sune merek sih. Sedut. Terima kasih Mbak Kaji. Yuk. Duka kang kula demen sampean. Demeneku Mimi lama. Ya apa Bang? Yang ora sito nyanyi. Susune ditarik. Yo, iya pancen kakang arep temenan, kok pendamping sampean ngomong karo Mimi lan Mama, lamaran sampai diterima. Kaku ya. Bayaran. Rasa seneng son ora kejagan. Waduh, wah, lebok temenan macem sampean. Ayo Ibu Hajat, kalau juga balik mana yo? Di perhitungan. Ayo. Ngopai sewakan bandeng seempang. Yo. Minggir. Iya. Ya. Gandes ayu. He. Aduh, susune mereng Mas. Yo. Duka kang kula demen sampean. Demene kula nganti blek-blekan. Yen ora teka saja sedina. Kekatonen baik kaya ning mata. Nyawange banjur temenanan bae. Yen pan ora muni arep temenan. Lamar kula nggo pendamping sampean. Tahu. Mimi lan Mama, lamaran Pak Hajat pasti diterima. Terima kasih. Rasa
macam sampean uangnya pora diperhitungan ngopai sewakan bandeng seempang. Mbak Kaji lah mana? Oh setol rasa senang sun ora kejakan oleh demenan macam sampean wonge pora beli perhitungan ngopai sewakan bandeng